Şirin fileskerim, ehterem yere, kavduymastan idere, kavurmastan idere, siksek çetredip yere, ehterem yere, kavduymastan idere, kavurmastan idere, siksek çetredip yere. Savni derim, ben derim, savadım fileskerim, rangaşla eskerim, mana derim fiderim, ehterem yere, hımza bozalım yere, gada yapman yere, koma kovalışıp yere, ehterem yere, hımza bozalım yere, gada yapman yere, koma kovalışıp yere. Savni derim, ben derim, savmastan eskerim, çın ne balağa derim, çunam silen derim, ehterem derim, bin balaşa derim, orla çunla eskerim, baldan koşatka derim, ehterem derim, bin balaşa derim, orla çunla eskerim, baldan koşatka derim. Аллымыш жылзен барынче, шак аллы тватта, аллы белигмеш жылзенже буладынде ол. Аркадий Лукинба эбир онзатран балашныче. Терсибек онзатранах мар буладьха. Литература кружок ешлетче, шамрак большевика жат шуминче. Шау кружога бырзан балашныче. Он юхнело совзем жиратче, ебе калавзем жираттымче. Аркадий Лукин Вуны класс педерних ищен был Малдан районда комсомол комитетінде ташташленші болмалы. Ебіна тепленех қалаймастар. Кунда келсен был шамыр большевик хажатыра ішлетші. Ебі үндюхне студентші. Ебі риксімірде бір жылда жүралыны, бұл шүргінне жүралыны, ебі кергінне жүралыны. Тандыш семінде ебі румба болны. Бұрде ебі үндюхне шунатлы болны. Хаваслы жүреттімірче, үмітленетімірче, романтик сәмче пидевайла. Вот шав я баласын пере пірлештерзе дыны болады. Ку он бая бір пидешивық туслы болныне тебір я балада кдарса пама бұлдарат пекман жұтпа. Аркадий Лукин ол иру дере хавланже. Пинде доғыр жер алул тымышылда авланже шүргінне. Ебі он жүхне юлашки институтра юлашки курсыра веренетімче. Шак хойын туйневал, хойын тандыш зенжен Шубашкардан, Шираган зенжен был мана языгары. Ондан вара журналист пірлешлеген Петя Морозова языгары. Элек районжи зенжали пачеккана илемлі ял, емраллы, хурнлы, шеремлі, шамбек ял чевал. Онда бір карымыр шымыл машинба, редакциян Волга машины бурчевізен редакциян шау машины балар загарымыр. Вара онда бір тойдырымыр, шергашырымыр, самахмай галазан шауындан дебі Аркадий Лукинын амышы бе, onun aslamışı be layık palaşnıçı ozembe bir vara amışı men veliçen aslamışı men veliçen kunda bizim şu başkar aslamışı garan şu başkarda Arkadiy Banjek burunca amışı yalda burunca bir pide tadıştır bulatmır çevara tilayçen kalaştılar atmır çevirmak aslamışı pide kamlaga çimanaval kalaşma pide yuradaçı o şembekinde şimdi Arkadiy ol haydi kalaşma pide yuradaçı ona unba perle bağdetterme pide yalanak avan bektöynaçı. Yeah.
күлінжен беренсе келсе, институт бітернегі үшін пире салдаға езігары. Шебі салдақыра шақ құндар жеккенже, бұнда еге жылдалық бұрындым шауын жүхне бара, пәрекінже манбада Шубашқардан пызық бандероль бөтше. Пыр защитыры. Шам научрымда, онда шамрак большевик хажадын пір вуны номері турсаглардым шав бандерольден. Онда еккен манын пір калау бюджетленіне шурулса жедеймен чечек ятлы калау. Ана Аркадий Лукин наябына ярзабаманче, ол ташта темле майбауын алын елекінде шав кружокра студент жүхнех темле уналынже, он папки нелекне болмалада. Вара кайран хам шамда салдакра жүхнена пижетле закларны ол. Мана ним каламасарақ. Шау шитсен вара, он зартран шау хажат номерсене пирин дивизине быныче, пирин дивизине де пирин полка быныче онда мен дивизий хажатын жешлеген пір сотрудник. Шау куржи де вара, кунда вот ман калау пижетленне. Ол вара хойбатнечен зейлче. Хойбатнечен зейлче де, онда редакторы бепалаштар же Пишляков, ятлы майор, шапирин дивизий хажатын редакторы. Ол вара езір шираган үшін ikкен, аплай ikкен десе, шапла палашнығы үшін түрек стель сұндығын жән пір фото үгержек тұрсағылар жеде, онда пір оны билік офицерлар ат, бұршы оғын жегертерін іскер бол. Көнде пулат алғылықтым шылда бол, шақ еш пұл зайыртыне перін. Марашам олғалат, шағымда езір дед Осипов ятлы шиннаплетри дед, пұғап шуқы Осипов. Барасырын дед Осипов ятлы писатель Пурский хачевашсын дед. Повар Петр Николаевич Осипов, Айдар драма жерін деп, шоқ бол бар, ұрықла Осипов бол дед. А камлі Осипов? Ну, алагера, білмесілі бара дед, алагер. Арайып пілеп лайқырақ бұқырымда аслы лейтенант алагер жамдалар айты бол. Зім Днепр херінже ташта жамда бар жауған жегеттеріне. Ебе, күнда сире туйнат пол ташта айкинже я была замшинчен каласа парап кезеде. Ол пажах умбек мар. Вот хорахыннан заилдер болинде хыш призем калы бар. Шакул пенембек Аркадий Лукина был заилдер. Ебунда шак дивижи хажажин теп редактор бе паллажа сиде, тиземде. Межендезен Аркадий Лукин пичетле забаны я бала, тарах вот шабек ман порнышка. Калас пуат пирин писали зен хушинже бол. Мана шамбек туйначе, чи илемле писатель бек туйначе, сон битрень, пюзирень бол катараш үшлече, хумлы катараш үшле, шүле, яштага, хитре, илемле, Александр Блок фото үгерджігізен бар, шамбек туйначе бол мана темшін. Бара, хой бол, хойне хитыт калан иде, он мен, анде аставап бірғанде, онда пурде пілешена, бол ялсенен ұмбай тұқса жүрене, онда паравен зенжена лайық пілеше. Яланақ бол шапла, мен шекленюлі хаваслы ченде. Но мен двастен, кетмен ділден жамбек, нем шутламан ділден едем білзагары. Оның пәчіккен чирзен бұғын забыны да, вот едемін борны жамбек бұлзал туға деккен. Аркадий Лукин поежіне елес бұлзан, халюнын шау коллекцияна тебір ябалыр аттырат бол, ұтмошул яджібе, кенеге қадірлесі баджы ол. Мен хулым кенеген де сау кенеге, она ебір ол корректурине курза әлгерче, хай ұтмошул тұлдарын ділек ол тұқсақ үлгіреймері, вара корректурине курза әлгернескер вара, кенегіне тұтса құраймары, ол кенеге ол білсен тұқсағары, хал ол кенеге магазинізінже пор бол, судашена, шау коллекцияна ұраттырат, хай юашки кенегіне де тұтса құраймары.
Он тушманцем полный. Курайман шинчем полныне шинченник шанбе Аркадий Васильевич Асынман. Она волхой шинзене юратачы, наверное. И шинземде она юратны болетларах, чем Курайман. Курайман шинзем шинченник шанбе Асынман был. Ебін үндан илкмин. Он бек сумаға. Ширазин ушин беке балы бур. Ширле шираганцем вазане томанадым деше. Ирхине ширда шираганцене таризем деше кам был на Аркадий Васильевич. Томана етари. Аркадий Васильевич тари был на бульгавал. Мен жиндесен был ирсинже лех. Шо жерлицене актарзалары чиде кайран мен шуды лайчине ширатчы шлеч. Тари был на булмала. Мүлле булса тухырыға жәмек олды жәмек чиллесе кары был. Ансырттан болна я был. Шаны білеске бетке. Бұл жамрық чухних нумай черле келесе борынжы. Туда евырдирсем onun каярах болжыш. Диспансерда да был нумай выртыры. И нумай емелземде нумай еш не боле. Укол земде нумай принимать эту, но она чере, наверное, хавшары были. Итларах чере был. Ну, был пор мен зенденде чере зенденде тухс калаза, сывал калаза. Ирцегай галана. Халде был ирцегай тезех порынжы. Ирцегай тха юзанап тезех порынжы. Амышы шире кірсен, тада кенеге тухман бірге юбилейне кенеге тухай мари onun. Он бірге де ол пети пашырғанчы тухай мари, шамна кларай марым десе. И организм onun хуешны. Нумаях такирлі бұл мари болмала. Шире кірсе кайма. Вот. Чере был чере читай мари болмала. Ол мүллешем ері үсіне. Семье onun
Үлі қаласы. Бұрлықлы семье болман. Бірамы жесеш. Ашы бір жыран черлесе таврынзасын. Тоже бір-екі жылдан білсе кайна. Аркадий Васильевич жүхнеті вады жылда шеш болна. И бұл асламышпе, амышпе шеш юлна. Семье вот бірде вғадинче бұрде бір начар борына. Өзім де бұл шутрақ. Вайла борына семье болман. Так, өзім семье дуслы болна. Амышы шление, мерех, колхозра. Бірде вғадинче она тоже. Бұрман қасына, мен дуна. Бұл асламы живе борына. Асламы живады. Евар лекня. Евар борныш болна. Ак саваширтым датыр ярам, халь хулана гайма диветь. А галь жүхне янравла арам тень дунзахлана. Тень кедеть. Анжахта эш кедеть. Пледет. Сыв буланне. Хав бырзагур. Чулла ядарлазах келедет. Ана валлиман отпуск пур. Анне-аннежем. Эс шурална. Хамбадыма жеш кушмалла. Эп ывылым кунда журална. Кундахман теден юлмалла. Тень аттене кедегнезе. Килмес тянне. Плень хвах. Тедем кылардыр ун кедезе. Тенижен шерпин худ тавах. А в 20 жылда музыка училищінде вренжігіне, бұншыде икімеш курсыра болны. Шамрық коммунист ходятра, шене сывы бұларым. Сывене жерні болны Аркадий Лукин. Мана Аркадий Лукин анын чен білмейн, мана ода білмейн. Небе шабы сымақпа Юры жердім. Юрий Махамада келші деманын педик дағыз келші Аркадий Лукина. Барайпна тупырым, редакцияне кайса. Бара унда кышта келші бірдақ сымақ не ұштардың бір лайхарақ мада шабыла келі болындан демі. Туда бажымына, бара ұғышын пен шақ Юры, бара сағыза ғалі. Мүлі қаламалар. Ну, Юры халыға ғалі. Онан демалдан сымалин сірі юрларыш. А профессиональный артист, она вара Александр Орлов шерді шималдан. Хали радиорада записыры көрінде, Чуваш радиора. Онан да ужиш марым, да нумай артисты шерді.